The Khasi Students' Union (KSU) has reportedly submitted a memorandum to the Governor of Meghalaya CH Vijay Shankar outlining 6 key demands, including the implementation of the Inner Line Permit (ILP) and the recognition of Khasi language in the 8th schedule of the Constitution. The memorandum is said to have highlighted issues such as the enforcement of ILP, the repeal of the Citizenship Amendment Act or CAA, the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule of the Constitution, exemption from the Indo-Nepal Friendship Treaty of 1950, resolution of the ongoing border dispute, and the establishment of a permanent Central Agricultural University in the state. According to KSU General Secretary Donald V. Thaba, the union has repeatedly sought the centre's attention on the need for ILP in Meghalaya but has received no positive response so far. This, he reportedly stated, has left both the KSU and the public in a state of anxiety and apprehension. Kejungan ikandu, jungi ya lat junga jala CH Vijay Shankar mentakasni kalong kalor di nyutuli gimat tiba nakapor skapor kaseng galak Jepun snow mendai tang ya ka state government mendai wat ya ka central government ru kejungan kejungi pelongi banwan kalong ba hadin ba nyi ba kendon kanu ka Jepun sai nakaliang ka sarkar jalan ka sarkar pedeng ka pelong nyi ni haban wan ni syau lat usim lang ya kini imat tiba ka KSU Palabu Ahmad ka KSU alai keren ya ka benkong du kamat ka balong ka ba di banba jang ka beri ngutrat la keren na kapor ya ang nut na kapor pakata ka de ka inalain permit nilai keren nilai tirsani phaya ka inalain permit ngila persngoru ba dang hau araja tak kendai ka sarkar ka assembly jang jela kala sim ya ni resolution ba di menteri kam ni ka LT ko jela bertumjuru ba ngila persnau ba haba ya ka Manipur ka sarkar India kala apan ai ya ka inalain permit o araja tak kendai balai kan yani haba ka jingi pi ka jingi ka ladai na du uslam tak kendai spa rapusan kan ba haba Manipur ka jingi kadang sedang araja tak lai dinalor ka inalain permit nilai keren ru ya ka jingta jong ka Citizenship Amendment Act ya ka jela ka jungi ka thain boro kawai nomor kembang UIhi ba ka jela ka jungi ka beri nyutrap labun sang lagi ni KOI labun sang ni beri ki buan Bangladesh du stem ka ndai spa ni koi punta daftar ki buan negeri ki baper ki buan ban buai snong angi po beri nyutrap ha ba nilai i babun ki jaka ki bagi trai muluk ki lakla repai hala ki jong ki snong ki thau mo ngila masaki wat angi hapo sor sulong tinggal paslo yu ba ya ka CAA omdei ban menteri kam hagi ni than gi jongi ingong ba wala ka sarkar kalau ong ba ya bakan exam ya ba sarkar peringkat exam ni kini ki schedule areas ke Meghalaya andre habangi ipat ba kini ki non schedule areas ki he ba bagi non schedule ki bun ba ki nongoi no ar ba kini bagi trai muluk ki duna ba kini ki non schedule area buat lagi schedule areas sungi bagi bun ba kini ki beliau ke Banabar, tinggi yang baik pada di ba exemption di Banabik full exemption ya ke Meghalaya badalong ru borok away ke North East, mereka jengkua ahi kalong ba ide ban weng no ya kan Citizenship Amendment Act, kapor pada ke Assam ke Meghalaya, tak ba ngi kentu yulat budi ban tuklar lem ban betul lenti lem ni kini artli sarkar jela wala kiladon pada ke jengya keren, nomor bangi ba hakini kinja seniru wala kata ke jengya keren kedon kijingnya kan kimi kapor kemengi apa West Khasi Hills su dalam kejing temu yang ke Assam Mansna Surok ithan yang dia po West Khasi Hills di nakaling kaseng persajur ya kata ban gitu snow yu nomor ba kata kejing temu hi Mansna ya kata ka berpenmi ya kata ka tribal state house dam 1972 kalong ban ailat ya ki trai muluk bakin sensar hi daladi berkumjuru bagi jaka jengki bahap apa ki hima ki baper kin hap be pok jelam Meghalaya di bersong bagi snong khasi hi di badang dan pada kejing kan at bat ka Assam di ban nyakran ka Kristu kidai ban hap apo ka jelam Meghalaya sakui ka mat kadai ka Central Agricultural University ka ba ngila yakran na kapor bat ngila bersong yu ba hau arja sipo ka sarkar pedeng kalapan bena ba
Senano ya kata Central Agricultural University apo Meghalaya bat kila Shimru ka jaka kamba arspa ekor ko Kerdam Kulai yang dari Boy District. Ndre Pausi hadin arajar kendai beri kun benano ban sengno ka College of Agriculture ka belong affiliated ka Central Agricultural University hangthi hapo Impal. Tinggi ngisngong bala dengidon la ka jong Central Agricultural University ka nyarap ha yaki nongrep bat kemju rukan yarap yaki samla puli bagalong ruka lab aikam aijam bat nyempu asu bin susah penyanyi Impal dari kebetulan ki menluara di sakoi kamat ka ba nyikran ka ba hadu ka dei os kamdi ka ba hadu sakoi kamat ka dei ka jemperung ya ka king kasih ya ki schedule ya ki nir ga pasno kamar ka sarkar jelar ka lapas resolution ya ka bai dei bat ka jemperung ya king kasih ya ki schedule kalau ka ILP hi nomor musu asno bat ka sudan mitang kata ka scrutiny ka examination di pasno yu ba examine su scrutiny sa di mlong su di hap no ban lei ayu nakajang ulat hap ban tentu ya ka sarkar pedeng bakan lei ay no ban tenjo ya kani ka ILP le ban perung ya bat ban perung ya tin kasih ya ki sudul kamat ka bakadu ya ba ni keren ka di halo ta penrum penram ha kar kom kam jam jam ke MPC kam ha ka baidei bakan ka MCS nilap besno yu ba nilap demi kita ki arpo pilih points ke ba kunun kela penjanai jeli ya korkom rekam jengka PSC kelam bakan namdan ngono gajing laptop gajing tukam ya ki bahaya ngasem lani ya baitu tau lani ya ki bahai bisa ngila ai gini ki arpo li poin kita ki arpo li poin gede bengila sim lagi jelak ki beper ki public service commission ni jelak ki beper rekam ba kan namdan ngono gajing laptop dia kan niru ngila bu ha ngila ai seboro andru pu wut ki MLA ki badan apa assembly bat keladon beri su apa assembly ya kini ki arpo ki poin dari kam dadon tan kejing keren bani ba kaniru kami kop ban poin sunuru takada kala pelong ini ban kendu yulat ba un yele ban penbek ban petrikam ya kita ki arpo ki mat jeng dawa jeng ki isu klang ba kar kum tung jam hang ni apa jelas ni kana blok ba thok dari bede hok ban yo betul kam ki de hok ban yo